مشکل مزن و ما خوش کبرد زیدباری را گهاندن پروژه چاکسازی لسازی و دزگه میری دا بارزانی پروژه بو چاکسازی دنا پارتی دا را گهاند لی حتی ویگاوی چه اندامه که پارتی نهاتیه گرتن و ندانه دادگهی اندامه که سرکرداتی پارتی جید ویجه او لیجنین کپیک اینابون در رژیب دیوداچون خود دن و در جوینا سرکرداتی وی حزبی دا بریار لسر انجام کارن وان لیجنیان تیت داین و در بیجه او لیجنین لسر هر کسی که بریاری بدن گر پیویست بکه یه حزبی باویجن دروه ئەو لیژنانە بەردەوامن لەگەڵ ئۆرگانەکانی پارتی لەگەڵ لەقەکان لەگەڵ ئەنجومەنی سەرکردایەتیەکان لەگەڵ دەستە و مەکتەبەکان و لە گفتوگۆ و لە دیراسەدان و ڕەنگە لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی سەرکردایەتی ئەمانە هەمووی بڕیاری لەسەردرێ ئەوەی کە پێویستی پێبێت طبیعی چاکسازی پێداچوونەوەیە بە کاری تەنزیمی لە هەموو ڕۆکەوە تەنها لە ڕوانگەیەکی دارایی سەیر ناکەن چونکە حزبین حزبێکی سیاسین لە ڕووی تەنزیمی لە ڕووی ئیدارەدانی حزب ئۆرگانەکانی چاکسازین بارزانی دناو پارتی دا بەرێکا لیژنین ڕێخستن دارایی ڕاگەهاندن و هەلبژارتن دیوداچون بۆ تێدانکردن چاودێرن سیاسیجی دەبێژن حتا نەهە چاکسازی چه ئەنجام چ نەبوونە و پێویستە چاکسازی لەسەروە دەست پێ بکە وی که بارزانی با حزبکی راگاندو تا ایسا هیچ تکی بدیان نکوتو چند کسی که بازرگان و چند کسی که دولمن و مسئول حزبیکان بانکراون و به پیزانیارکان من 30 کس و چند کسی 100 دفتر و 200 دفتر و 300 دفتر بگیره کس نزنه ما چیه دو جار من نشه تقوانقی جبهه کردن چاکسازی و چه بارزانی با خوی دو جارت چاکسازی راگاندو چاکسازانکانی فشلی هناو من لبیر مال 15 2099 بارزانی چاکسازی راگان پارێزگاری دو کیلا بردو پارسی مان کردن با وزیر پارتی دبیجه جبر پاشکاتنا کنگره و حزبی که به صدام کریزا دارایی و شر داعش نهاتیه گریدان بارزانی بریار لسر چاکسازی و دیوداچون دناو حزبی دادا ده آختن بارزانی دا هاتیه که همو او کسین که دراف گل خاربن بدن دادگهی و همو او کسین که به پاره گل دولمند بونه گره پاره لوان بیت استاندن